Hvala puno za ovaj lep muzički uvod u vreme za propoved. Mislim da nema uzvišenije misli od te koju smo čuli kroz pesmu. Mi smo deca neba. Mi smo ovdje u prolazu. Maksim Gorki, čuveni ruski pisac, je kazao: čovjek kako to gordo zvuči. Mi nemamo poreklo od nekog paramecijuma ili amebe ili tako nešto, nego imamo poreklo u stvaralačkoj sili Božjoj, koju je On potvrdio time što nas je otkupio, i nema drugi hleb koji može da nas tako nahrani kao što je njegov hleb. I zato smo zahvalni Bogu za svaku priliku koju nam daje da se okupimo oko njegove reči. Ja se radujem da sam opet danas sa vama, i to nije samo fraza, to je tako, ja se osjećam kao da sam došao kući. Istina, uz sve te lepe pozdrave tu se malo izgradi pritisak, jel? Uvek kad dođe on nas uteši i tako, sve nas uteši, i sad čuvaj se ako ne danas ne bude tako. Da, ali mislim da ćemo zajedničkim snagama postići cilj. Za one koji možda ne znaju, mogu da vas obavestim, iako to nije sad važno za svetsku istoriju i tako dalje, ali u mom slučaju ja nisam došao isto kao prošli put. Ja sam sada došao kao penzioner. Da, jer 1. oktobra sam zaokružio, završio svoju aktivnu službu, ne zato što sam toliko star da moram da idem, i ne zato što je postojala potreba da me crkva više ne trpi ili tako nešto, nego zato što je za mene uvek broj 40 bio onako neki cilj. Kada sam počinjao službu, nisam verovao da ću jednoga dana uzeti reč penzija u usta u odnosu na mene sam. Ali tada je to bilo vreme kada se išlo sa 40 godina u penziju, i to mi je tako nekako ostalo kao slika. I moj veliki uzor Mojsije isto nije radio duže od 40 godina. Zato onda mislim da je to u redu. Za vas se ne menja ništa kad dođem sljedeći put i tako dalje, da li sam aktivan, jedino što će vas koštati sad, dok sam bio aktivan. Da, to je šala samo, tako, ne košta ništa. Da, ali nekada mi, ili da ovako kažem, uglavnom mi propovednici dođemo do tema za propovedi sami od sebe. Kod mene je slučaj, eto tako, da čitam za sebe. Ja sam isto vernik, verujem da je Biblija Božja reč i rado čitam, i onda zastane čovjek na jednoj ili drugoj misli i onda razvija je dalje, i kad tad dođe ideja, aha, to bi moglo da se pretoči u jednu propoved i da se podeli sa crkvom. Ali nekada dođu vernici i kažu: da li bi mogao da propovedaš o tome? I tako se meni dogodilo pre izvesnog vremena da je jedna osoba iz moje crkve došla i kazala mi je: da li bih htjeo da propovedaš jednom o 91. psalmu? I naravno, propovednik je brz da kaže kako da ne, ali tek posle vidio tako šta je potpisao. Da, psalmi, moram odmah da kažem, nisu nekako moja lektira, nisu moja literatura. Ja poznajem psalme, znam da su oni tu, ali za mene su psalmi bili uvek kao neka vrsta enciklopedije, onako pogodno za sve. Neko ima, ne znam, ja, rođendan, treba da mu se napiše par lepih reči, aha, otvorit ću neki tekst iz psalma. Neko je umro, treba mu izraziti saučešće i napisati par lepih reči, aha, uzet ću nešto iz psalama. Neko se krstio, treba mu čestitati i poželiti mu Božji blagoslov, sigurno je u psalmima nešto što može da se nađe. I tako,
Ja ne držim sebe za nekog romantičara i ne mogu baš sasvim onako da razumem Davida u tom njegovom opisu kako je patio, kako ga je bolela duša i tako. Ja osjećam i ja nešto, ali ne tako u tom smislu. Ja volim evanđelja, volim događaje iz Starog Zaveta, volim poslanice i tako dalje. Ali kada sam se posvetio malo više tom 91. psalmu, obratio sam pažnju i inače na psalme i zaključio sam ponovo, psalmi su mnogo više nego samo tralala, pesme, koje mi možda sad ne znamo u njihovom originalnom muzičkom obliku, ali koje često služe kao podloga za nove pesme. Tako, horovi, sastavi, tako dalje, uzimaju tekst iz 107. psalma, 113. i to je slavite Gospoda i tako dalje. Tekstove iz psalama. Ali psalmi su više od toga. Psalam ili psalmi su deo inspirisane Božje reči. Što znači da mi kroz psalme možemo da dobijemo informacije, saznanje o delovima božanskog plana za nas ljude. Nešto što možda nećemo naći na nekim drugim mestima. Psalmi znači nisu samo ponavljanje nečega što su drugi već saznali, samo u nekom poetskom, muzičkom obliku, nego kroz psalme mi i saznajemo nešto što ranije nismo znali. Za mene je onda susret sa tim 91. psalmom bio ohrabrujući. I htio bih u nekoliko minuta da ga podijelim sa vama. Pošto taj psalam nije jako dugačak, pročitat ću ga prvo celog, onako kako ga je Vuk Karadžić preveo, glasi dakle ovako, 91. psalam, koji živi u zaklonu višnjega, u senci svemogućega počiva. Ali je ok? Good. Govori Gospodu, ti si utočište moje i branič moj, Bog moj u kojega se uzdam. On će te izbaviti iz zamke ptičareve i od ljutoga pomora. Perjem svojim osenit će te i pod krilima njegovim zaklonit ćeš se. Istina je njegova štit i ograda. Nećeš se bojati strahote noćne, strele koja leti danju, pomora koji ide po mraku, bolesti koje u podne mori. Pašće pored tebe 1000 i 10.000 s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći. Samo ćeš gledati očima svojim i vidjet ćeš platu bezbožnicima. Jer si ti, Gospode, pouzdanje moje, višnjega si izabrao sebi za utočište. Neće te zlo zadesiti i udarac neće dosegnuti do kolibe tvoje. Jer anđelima svojim zapoveda za tebe da te čuvaju po svim putovima tvojim. Na ruke će te uzeti da gde ne zapneš za kamen nogom svojom. Na lava i na aspidu nastupat ćeš i gazit ćeš lavića i zmaja. Kad me ljubi, izbavit ću ga, zaklonit ću ga kad je poznao ime moje. Zazvaće me i uslišit ću ga. S njim ću biti u nevolji, izbavit ću ga i proslavit ću ga. Duga života nasitit ću ga i pokazat ću mu spasenje svoje. Prvo što mogu da zaključim iz ovog psalma je činjenica da mi živimo u nesigurnom svetu, u opasnom svetu. I kad to kažem, ja ne mislim na onaj bolestan osjećaj opasnosti. Mi znamo priče o nekim ljudima koji svakih 5 minuta peru ruke ili ne znam ni ja šta. Ne mislim na to, nego na realnu činjenicu, a mislim da posebno mi koji danas živimo u ovo vreme, da možemo to stvarno da potvrdimo iz iskustva, iz onoga što slušamo, čitamo i to. Ne može čovjek slobodno da izađe na ulicu, a da ne osjeća pretnju. Čitali smo nedavno, došla osoba na peron željezničke stanice u Frankfurtu da putuje negdje. I onda dođe neko sa nožem, samo tako,
tako i udara. Odluče se ljudi da putuju avionom i onda ne slete na aerodrom. Krenu možda putem da nabave nešto ili uzeli su sebi nekoliko minuta da se opuste, da izađu na pijacu ili ne znam nija što će sada početi opet Weihnachtsmarkt i tako dalje. I onda naiđe neko sa autom pravo u gomilu. I čovjek se pita gdje možemo da se sklonimo. I psalmista koji nije otkrio svoje ime, ovaj psalam 91. jedan od malobrojnih gdje ne saznajemo ko je pisac tog psalma, dakle anonimne psalme, on to podvlači. Da li u podne, da li uveče, noću, da li je u pitanju bolest koja po danu mori ili pomora koja ide po mraku, strela koja leti danju. Gdje god se okrenemo, to je opasnost. I zato mislim da je doprinos ovog psalma, ali možda i još nekih drugih psalama u tome što on nam otkriva činjenicu ili otkriva nam prvi deo te božanske paradigme. Vrednost sledbeništva se ne ogleda u tome da smo oslobođeni opasnosti. To bi naravno bilo najlepše za nas. Kad bi to bila garancija, kogod se odluči da sledi Boga, taj se rešio svih opasnosti. Jer se slažete s tim da bi to bilo najbolje? Da, ja ne znam kako će biti danas ili večeras kad se odlučim da se vratim kući u Darmstadt, da li će mi biti siguran put i tako dalje. Kako bi to bilo lepo kada bih mogao da se oslonim na to, da kažem ja sam se odlučio za Boga, stojim u njegovoj službi, prema tome nema čega da se bojim, mogu čak da uključim na autopiloten, tako. On će me čuvati. Ne. Suština hrišćanskog života se ne odnosi, se ne ogleda u tome da smo oslobođeni svih opasnosti. One su tu, kao što su prisutne za svakog drugog čovjeka. Ali postoji nešto drugo što me isto tako oduševljava u ovom psalmu, što nisam odmah tako zapazio. David, da, to je automatski, kad god se kaže psalam, kaže se David, jel? Iako sam sad baš malo pre kazao da je anoniman psalam. Pisac ovog psalma nudi rešenje. Šta da uradimo kada dođemo u opasnost? I interesantno je da on nudi rešenje koje u stvari nije tako popularno među nama ljudima. To je rešenje koje je rasprostranjeno u životinjskom svetu, ali mi ljudi ga ne cenimo toliko. To je bežanje. Bežanje od opasnosti. Ja sam bio nedavno na jednom putovanju sa mojim kolegama i koleginicama i onda kod prozora moje sobe bila je jedna mačka i malo je bila dosadna i onako naporna. I onda sam ja viknuo nešto na nju tako, i pljesnuo rukama, ona odmah pobegla. Nije stala da se raspravlja sa mnom ili tako, nego je pobegla. Ja se sjećam, još sam bio dečko i ja sam bio dobar dečko, onako, miran, banačan. Da, nisam se svađao, nisam grdio, psovao i tako dalje. I onda takva deca budu nekad, naravno, benachteiligt, jel tako? I onda savjeti. Pa ne daj se. Stani i bori se za svoje. Kada je David u knjizi Samuilovoj tamo napravio spisak svojih najvećih heroja,
Jedan od trojice se istakao po jednom hrabrom delu. On se suprotstavio 800 Filistejaca i borio se sam protiv 800 ljudi. Toliko se borio da poslije nije mogao da podigne ruku. Više koliko ga je bolela ruka od držanja mača. Znači, da se on okrenuo i da je pobegao i da je kazao neću ja da se borim tu protiv 800 ljudi, sigurno ne bi došao na listu Davidovih junaka, Davidovih heroja. Znači, zato što to nije naša želja. Mi to smatramo kukavičlukom ako bežimo od opasnosti. Ali postoji razlika između bežanja i bežanja. Ako bi sad nekoga zadužio da uzme handy i Wikipediju, da otvori i potraži definiciju bežanja, onda bi sigurno pronašao misao bežanje je spontano i automatsko udaljavanje od izvora opasnosti. Sa mogućnošću da se kroz to bežanje zapadne u drugu, još veću opasnost. Baš zato što je bežanje haotično. Zato što ono nije isplanirano unapred. Ali ovdje u našem jeziku se upotrebljava jedan izraz koji je jako lep. Utočište. Utočište potiče od misli, utekao je. Uteći znači pobeći. Ali ne haotično pobeći, nego uteći negdje gdje je zaklon. I ako ima neko ko prevodi to na nemački jezik ili vi koji razumete i nemački i naš jezik, vrlo lepa igra reči u nemačkom jeziku. Flucht und Zuflucht. I ta reč Zuflucht ili utočište je ponuda. Znači, nemoj bežati, nego beži sa ciljem. Nemoj bežati haotično, nego udalji se, beži tamo gdje ti je zaklon, gdje možeš da utekneš. Znači gdje možeš da stigneš na vreme i gdje možeš da se osjećaš sigurni. Dakle, još jednom da upotpunimo sliku. Paradigma sledbeništva se ne ogleda u tome da smo mi kao hrišćani, kao sledbenici Božji, oslobođeni opasnosti. Nego da mi imamo utočište. Kad dođe opasnost, da ne moramo da se unezverimo i da padnemo u paniku, nego znamo gdje možemo da odemo. Danas u ovoj političkoj situaciji je to postalo aktuelno. Ponovno obnavljanje utočišta, skloništa u slučaju opasnosti. Znači da kada odjeknu sirene i ako, ne znam nija šta, počne da pada iznad naših glava i to da ne trčimo kao muve bez glave i da napravimo još veći problem, nego da znamo gdje možemo da trčimo, gdje možemo da odemo. To je utočište. To je to što Bog nudi nama. On nam ne nudi da nas zaštiti od svake opasnosti, ali nudi nam da je utočište od svake opasnosti. Bez obzira kakva je opasnost, da li je strela, da li je pomor, da li je bolest i tako dalje, on je dovoljno utočište. Da li pod krilima, da li kao zaklon, da li kao tvrđava, da li kao štit, kako god da ga opišemo, ali on je dovoljan, on je dovoljno utočište za onog koji se nalazi u opasnosti i uklanja se od opasnosti, beži od nje. Ipak, može se kazati da ovaj psalam ima dikciju ili upotrebljava izraze koji nisu laka hrana. Jer je jako apsolutan. Jer kaže, neće te zadesiti zlo. Udarac neće dosegnuti do tvoje kolibe. Anđelima svojim zapovjeda sa tebe da te čuvaju po svim putevima tvojim. Na ruke će te uzeti da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom. Na lava i na spidu nastupat ćeš i gazit ćeš lavića i zmaja.
Ko može to da potvrdi da je stvarno tako u stvarnom životu? Da baš u svakoj situaciji da nas anđeli nose i da ne dozvole da ništa dođe na naš. Zašto je pisac psalma upotrebio tako jake izraze? Naravno, jedna mogućnost je da kažemo to je poezija. I onda u poeziji kao i u svakoj drugoj umetnosti može čovjek malo sebi da dozvoli slobodu da pretera. Tako ne treba ga sad uzeti baš za svaku reč, držati za svaku reč. To je malo onako poetski opisano, ali ja nisam zadovoljan sa tim objašnjenjem. Naravno da ima tu dobar deo poezije i činjenice da mi nekada kroz sliku, posebno ako je neko kreativan slikar ili kroz uspelu kompoziciju, da mi možemo nešto vrlo lepo da opišemo, nešto što je možda čak i jače od naše stvarnosti, ali nije to kompletan odgovor. Kompletan odgovor sastoji se u razumevanju još jedne činjenice. Obećanje Božje o zaštiti i čuvanju njegove dece je prvenstveno duhovna kategorija, pa tek onda fizička. Mi smo ti koji ponekad zamenimo situaciju. I očekujemo ili smatramo, čitamo ove tekstove da nas ohrabre, da nas ojačaju i pozivamo se na ove tekstove kada smo fizički ugroženi. Pre 2 dana sam posjetio jednu sestru iz moje crkve i kazala mi je da je bila na nekim istraživanjima urološkim i tako dalje, i onda mi je kazala, jer primetio sam, nije to ona osoba koju inače poznajem i kako je znam iz naših susreta. Onda je kazala na kraju da je doktor napravio ultrašal i kazao je, ovdje ima nešto što ne bi trebalo da bude tu. I onda je napisao tumor. I u razgovoru kaže, da li možeš da mi pročitaš neki stih da me ohrabri? Ima toliko tih primjera, situacija kada mi tražimo od Boga da nam pomogne u našim bolestima, da nas izleči i tako dalje. Da li vam je poznat taj fenomen? Možda ste ga i vi sami koristili. Ono što je veoma važno za razumevanje izjava ovog psalma i sličnih izjava u Bibliji, da Bog ne misli prvo na fizičke stvari, na fizičku zaštitu, nego na duhovnu zaštitu. Ja sam to pokušao da prevedem na moj slučaj, na moj primjer, fiktivan primjer, znači ne istinski, nego onako. Da zamislim da sam ja otišao ili da idem kod doktora na neki sistematski pregled i doktor mi kaže, gospodine Marijanov, pronašli smo kod vas ovu ili onu bolest. Ona je teška, zahtjeva tešku operaciju ili ne znam ni ja šta. I ja dođem kući, čitam ovaj psalam i pokušavam da se čvrsto držim za Božje obećanje. Ali je činjenica da Bog nije dao za to taj psalam. I može se dogoditi da, iako se i ja molim Bogu na osnovu toga, iako se i vi molite Bogu i moje dosadašnje crkve, da posle pola godine, godinu dana, 2 godine stanje ostane nepromenjeno ili da se pogorša ili da se završi potpuno. Ali, ako ja isti Bača danas sutra budem suočen sa nekim izazovom, sa nekim iskušenjem duhovne prirode,
A ja, iako sam vam kazao da sam bio dobro dete i ostao sam onako miran i dobar, svako od nas ima područja gdje ima svoje slabosti. I to zna naš protivnik, zna naš suparnik i Božji suparnik, kad pokušava da nas odvoji od Boga. I kad bača tako nešto, to prepozna u njegovoj svakodnevici. Onda može da kaže, ali Gospode, ti si obećao. Ti si obećao da ćeš poslati anđele svoje. Mene fascinira izjava koju je dala Ellen White u svojim spisima, kad kaže, u takvim situacijama Bog ne čeka, nego pokreće mehanizme neba da bi pomogao duši koja je u opasnosti, koja je u nevolji. Za mene je ovo veliko ohrabrenje i znak u kom pravcu treba i dalje da razmišljam. Jer, šta mislite, da li se to stvarno ostvarilo nekada u nečijem životu? Da je u njegovim duhovnim iskušenjima i u duhovnoj borbi, da je Bog svaki put pomogao, da nije pao. Da li poznajete takvog čovjeka? Tačno. Postoji jedan i čitamo u evanđeljima o jednom čovjeku koji je živeo sa nama, koji je živeo 30 i nešto godina među nama ljudima. Ako je ikoga Sotona kušao i pokušavao da odvoji od Boga, onda njega. Ali u svakoj situaciji Bog mu je pomogao. I onda dolazi ono što je za mene isto jedan od najlepših aspekata evanđelja. Mi kao njegovi sledbenici nikada nećemo dostići njegov nivo. Ali činjenica da je on dostigao taj nivo znači da može da svoja dostignuća uračuna nama kao naša dostignuća. Ja ne mogu da postignem i nisam postigao, čak ako bih sada uspeo da postignem da do kraja života ne pogrešim ni o čemu, ali u prošlosti je već bilo takvih padova. Međutim, evanđelje kaže, ja mogu da se oslonim na njegove zasluge i da kažem to što ja nisam postigao, ipak imam pravo da uzmem na sebe, na svoje ime, zato što mi Isus to poklanja. To je evanđelje u Starom Zavetu, to je evanđelje u psalmima. To je ta predivna misao o jednom Bogu koji je jak, koji vodi, koji teši i koji hrabri. Jer psalmi nisu samo tako nabacani vilama, tako, nego oni su kao pesmarica. Kad otvorite našu pesmaricu, onda vidite da je ona uređena, da ima tu prvo deo sa ovim pesmama, pa onda opet deo sa nekim drugim pesmama, tematski. Tako su i psalmi raspoređeni u nekoliko knjiga, skupljeni u nekoliko knjiga i prate odgovarajuću logiku koju mi ne vidimo uvek. 91. psalam sledi 90. psalmu. I to ne samo numerički, naravno, posle 90 dolazi 91. Šta je osnovna misao 90. psalma? Kada se citira 90. psalam? Ja mogu da vam kažem iz mog iskustva na sahranama. Kad neko umre. Zato što u 90. psalmu je tematika misao o prolaznosti ljudskog života, o ograničenosti ljudskog života, ali ne samo prolaznost, obična prolaznost, nego prolaznost na osnovu gnjeva Božjeg.
Tako, kad čitate 90. psalam, onda se dobija jasno ta slika: Gospode, spalio si nas svojim gnjevom, dokle ćeš, prestani, nemoj se gnjeviti više na nas. Znači, prolaznost ljudskog života na osnovu božanskog gnjeva. Zašto je Mojsije, taj blagi čovjek, taj krotki čovjek, zašto je napisao psalam u kojem ima toliko snažan misao ili toliko veliko mesto ta misao o Božjem gnjevu i prolaznosti na osnovu Božjeg gnjeva? Stručnjaci koji se bave istraživanjem psalama, a tu mislim sada stvarno na ozbiljne na ozbiljna duhovna istraživanja, oni kažu postoji jedan moment u Mojsijevoj biografiji koji je za to odgovoran. A to je bio moment kada se Mojsije vraćao sa gore Sinaja i kada je doživeo da se njegov narod odvratio od Boga. Kada je bacio ploče zapovesti i kada je u Božje ime morao da saopšti sljedeću presudu: niko od vas koji ste sada ovdje neće ući u obećanu zemlju. Niko od vas. Koliko god da se trudite, koliko god da se štitite od bilo kojih opasnosti, nećete ući. Ali u sljedećoj rečenici kaže: ali vaša deca, sljedeća generacija, oni koji dolaze iza vas, oni će ići kroz istu pustinju. Biće izloženi drugim, ali isto tako sličnim iskušenjima, opasnostima, ali oni će doći do cilja. To obećavam, ja sam uz njih. Naš Bog je veliki Bog. On nas hrabri, on nas jača i pre svega daje nam taj poseban osjećaj da smo kod njega u zaštiti, da smo kod njega našli utočište. Petar je jednom pitao Isusa: Gospode, gdje ćemo ići? Kome ćemo ići? I mi možemo isto tako da se pitamo: kome ćemo ići danas kad nam treba utočište? Ako se suočimo sa nekim izazovom, sa nekom opasnosti, i ja ne želim da isključim taj aspekt fizičkih bolesti i tako dalje, to je nešto što je naša stvarnost. Kome ćemo ići? Naravno, imamo mi dobre stručnjake i specijaliste i tako dalje, ali vi svi znate da ima puno primjedbi na njihov način rada i na sistem i tako dalje, i treba čekati, i pitanje je da li će se sve uraditi kako treba i tako. Gdje ćemo ići? Ako nas mori briga, ako nas pritiska briga, šta će biti sa nama, sa našom decom, sa sljedećom generacijom, sa radnim mestom i tako, kome ćemo ići da nam da sigurnost, da nam da temelj? Hoćemo ići kod Bundeskanclera? Može li to da da? Možda da kaže: u redu, uzet ćemo još kojih 180 milijardi i tako dalje, pa bit će. Mi nemamo kome da idemo, nego jednome koje je utočište. Tako sagrađeno, tako koncipirano da može da obuhvati svakoga i za svaku situaciju. I psalam završava u stvari jako lepo sa posljednja 3 stiha koji su promjena u ritmu u stvari. Jer do 13. stiha je pisac govorio u 3. licu jednine, ali sada on zamišlja kako bi Bog njemu kazao, zašto je Bog takav u odnosu prema nama, i kaže, kao da citira Boga, kao da citira reči koje mu je Bog kazao: kad me ljubi, izbavit ću ga, zaklonit ću ga kad je poznao ime moje, zazvaće me i uslišit ću ga, s njim ću biti u nevolji, izbavit ću ga i proslavit ću ga, duga života nasit ću ga, pokazat ću mu spasenje svoje.
Ništa od onoga što mi ljudi radimo nije savršeno. Mi smo imali danas lepo bogosluženje, ali ono nije bilo perfektno. Čuli ste danas možda dobru propoved, ali ona nije bila savršena. Zato što ne postoji ništa što mi ljudi možemo da radimo da je potpuno, da je savršeno. Ali imamo jednog Boga koji prepoznaje želju. Pa čak i ako nije potpuno, čak i ako nije savršeno, ali Bog je prepoznao u vašem srcu, u mom srcu, da smo jutros kada smo se probudili ipak odlučili da dođemo ovdje. I ajde sad čak i da odbijemo one koji su došli po navici ili ne znam nija šta. Ali ipak ostane jedan deo onih koji su odlučili da dođu zato što vole Boga. Zato što im je potrebno da čuju nešto što će ih ohrabriti, što će ih podržati. Ovo je druga atmosfera, kakva god da je, ali ona ohrabruje, ona je promjena za nas ljude, promjena u odnosu na to što imamo svaki dan. I onda to što je slabo i nedovoljno i nepotpuno, ali Bog prepozna. I onda kaže, ja cenim to i vrednujem to. I zato što vidim to kod tih ljudi, hoću i dalje da im ponudim i ljubav, i strpljenje, i milosrđe. Ima li boljeg? Ima li bolje ponude? Hvala Bogu što nam je omogućio da ga upoznamo, takvog kakav jeste. I što nas je podstakao da dođemo kod njega i da bude naše utočište. Ja sam nedavno u jednoj situaciji bio suočen sa pitanjem šta su bila moja najveća iskustva u životu, i kad mi kažemo iskustvo, onda mislimo naravno na nešto dramatično i tako dalje. Ja sam imao i par takvih iskustava i mogu da kažem da je to nezamenljiv osjećaj. Znati da postoji Bog koji je utočište, kod kojeg može da se ode. I nije sramota kazati, ja bežim od ovoga. Ne osjećam se sigurno, osjećam se u opasnosti. Ali neću da stojim tu i da se dičim i da mislim da mogu ja sve sam da uradim, nego pobeći. Ali pobeći ne haotično, ne samo tako, nego naći utočište tamo gdje je Bog. Neka nas Bog ohrabri u tome da uvek iznova osvežimo tu misao. Mi smo se u prošlosti jednom opredelili za to da nam Bog bude sve, ali kao što smo i u lekciji danas u razgovorima više puta čuli, u životu hrišćanskom se radi o tome da to obnavljamo iz dana u dan, da ne zaboravimo da imamo Boga koji nam pruža sve, a posebno snagu i perspektivu kada se osjećamo ugroženi u našim mislima, u našim brigama, kada nas duhovne i duševne stvari pritiskaju. Onda imamo nekoga ko nas razume i ko može to posebno snažnom rukom, čudesnom rukom da pokupi i da nam da opet ono olakšanje da možemo da dišemo. Ja predlažem da sad još otpevamo zajedno pesmu koju smo izabrali za kraj propovedi, za kraj bogosluženja. To je pesma koja isto govori o Bogu koji je stena našeg spasenja, naša zaštita, 266. Tehnika će to staviti na zid, a posle toga ćemo se pomoliti Bogu.